manjung bagai जों दिनै खायसे कक्टन जों सागलायनाय जोंनि TSFनि बागै जों आबादनि बागै जोंनाव फाइभ जाबाय सेन्ट्रेल जोंनि भाइस प्रेसिडेन्ट जोंनि सार जन देब्रमा ओमफ्राय ते भाइस प्रेसिडेन्ट फाइभ सफैबाय जोंनि सार बिकास देब्रमा ओमफ्राय आङो सदरि सिं फाइभ सफैबाय प्रेसिडेन्ट जोंनि बुखौ आगर जोंनिखौ korban debruma dari junior dari general secretary chief organization secretary अब हाइकेन संतिने TSF नि पैसा पक्मा संतुनाय जरा रुवाना सिनि भाइस प्रेसिडेन्ट जन देब्रमा Ambai joto media friends of no Tsf Press Conference mani kabano Thanayon Northeast Students Organization Nesoni ngai Executive Council meeting asuka ghotiwo Azawat TSF Press Component Organization TSF Nesoni Ama haikeno sung je Executive Council meeting go resolution na hazak to mani abongkha 18 tarik haini 18 tarik August ni adino pura Northeast state ganangai 7ta rajyo no sit-in protest nai sit-in strike abongkha illegal immigrant no tei nai amakin dis najak to sini tika Tripura sung TSF ningai circuit house sung 11 sini jengnai 3 gonta ni bagi sit-in protest sit-in strike tai sung kutumnai 10:30 ni sini gathering nai amai keno tamni baika sung saimano no joton saimano illegal immigrant issues amo katal issue ya amo jefru Barat sari ni man ya poro ya bolo Tripura haste Barat union join mani pore no illegal immigrant issues sino to ai suroti no sung discussion onek khlai kya ama kena tabuk sung 18 tarigo joto Northeast state joto state ni capital no strike nai sung saimano onek andron khlai tonglayu sung khlai ba tongo thaneba sung chief secretary no chithi rika 24 tarik 6 25 sung approve rika step na hana bagi sung sabi directives jeta Ministry of Home Affairs ni hoite jeta directives company detect report khaina ni bagi je illegally fight of hane rokno kintu sung nukha proper babe implementation khlai jage apno samungo thepa jage sin state of ta bibino oino state of baksa jaga kintu sung nugo asamo emonka karani chief minister samung khlai tongo kin ono jaga sung nukia ama keno sung joto decision namani pore bo sung joto jeta 7 state tomani notice to sung ama keno pressure nai ama keno sanai je step na hari je Ministry of Home Affairs ni toma keno orni hote detect khlainai bongni report khlainai abon tino sini andolon nai 18 tariko hani bai sung koy komongnai joto taku bukhorno Tripura hasteni no khainai circuit house sara 10 ta nising kutum lainai sung circuit house protest lainai sit-in protest aboni logi sung memorandum box ya pajangnai chief minister no amai ka sung sini program schedule khlaijakan sudo ara simida kaisa ama hai je anu khaijana tai kubuni thairago khaijana na awa hai na adini bagin ga ke sudo circuit house sung khlaijanai sung capital jada capital agatla khajan sung khlainai tamni bagin ke sini nahar mungkha o issue no address khlainani si hanbai capital state of khlaiga ke amo borobos address khlaijago tai sung chief minister no sini sin memang ya pernah awan bagi awion sung khlainai ka jaga no unlimited da tongdanai na gonta je khaja da tong time sung 3 gonta ni bagi 3 gonta 11 ni sini ekta jora sin azarwa sit-in protest khlainai sit-in strike 3 gonta bising khai pani tai awan bare ta khaile na te je 3 gonta khaken na aba haiti success ho na ne khaka tabuk abono nadi sung sini je andron khlaimani tambai ke sung je issue no address khlainani
aboni implement khlaina bai sung bongno samani aro success yani aboni bai success to obviously nai sanga dong khlai dong karon aboni implement khlaina to government sung as a pressure group sung pressure reman abon nai pin khlaina sorgani jago sung ma kino sung choya huise khlai khana nam sung success dangno success ngi amon hari sung taya kino je khlaina namani khlai dai dongmani oti prahani busami nai sung khlai dai dongmani amo sung ma khlai nai Jadi saya abina kaya kaya kogni din do apa hai uno andalan kaya ni apa hai movement do to langsung besang movement ni sini to sung movement to salsaya sung jesu success ing asal sung khlai nai movement nai ni sung illegal immigrant issues omo katalia amo TSF 1968 ni simno jepu samsa jago after chula movement no tui fight अब का TSF सिंह ना दिनों खाई जाना ना कोई पार्टी रो बा जो ना तिपरा में था IMPT अब है रक्त तो तमने ना सुधु TSF सिंह दा खाई जाना अब है TSF उनका ऐसा जस आमो तो तिपरा सा इन हिसाब से तिपरा सा हिसाब से तुमा CPM खाई तो नहीं तुमा कांग्रेस खाई तो नहीं तुमा BJP खाई तो नहीं तुमा IPP खाई नहीं तुमा तिपरा में तो खाई नहीं बोरो जॉइन खाई पे मानु TSF का बनो ऑर्गेनाइज करायो आसलसी नेशनली कंपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं सिंग TSF और अपनो ऑर्गेनाइज करायो और जगह जो तो नो फाइमान सिंग केम नमस मुकरी खात्रु भी फाइमान जो तो तिपरा से फाइनल में सुनते फाइनल अब है ई फाइमान फाइनेंस नाम सरी सीनियर दिनो दोंगा या बनो स्ट्रिक्ट बाबे इम्प्लिमेंट खालायनायनि जेटा डाइरेक्टिव जेटा मिनिस्ट्री अफ होम एफेयार्स नि आ फाइमानति नाय ताइ इंडो बांग्ला बॉर्डर सील खालायनायनि बागै जों सामु गोबां जागा बॉर्डर सील खालाय जायगा ताइबो जों चिन डिमान्ड दंनाय जे बॉर्डर नो स्ट्रेंथेन खालायनायनि ताइ कंट्रोल खालायनायनि मनिटर खालायनायनि गाहाम का नायनायनि बागै ताइबो दंनायसिनि दङ डिमान्ड कोऑर्डिनेट विथ नेबरिंग स्टेट ताबो तांनि कोऑर्डिनेट खालायनां नेबरिंग स्टेट बायगाके जों सामु जेफोर आसामाव आरनि बांलादेशी इलिगेल दंनो रिख्लागे बराबर थानाय बेफोरखौनो हाबबायमान मिजोरामाव थांमान अरुणाचलाव थांमान जुदि अरुणाचलनि रिख्लाय जायगा बराबर फायमान बेफोराव फायमान आसामाव फायमान आबन बागैनो अ जे कोऑर्डिनेट खालायनाय नेबरिंग स्टेट बाय कोऑर्डिनेट खालायनाय आबनो सामु खालायनायनि जेफोरते बर अन्य जायगा कुन जायगा सेटल खालायनाया जा अब सिंग डिमांड दंनाय तामनि बागै गाके जों सायमानु गोमा आमाखिनि जे बर रिलकेट डक थाङो अनजारो टनि जाक थाङो आम मनिटर खालायनो नांगौ आमाखिनो दाबो रिलेवेंट एजेंसी सबै कक सारनांगौ बर कक साइन आमार सिन डिमांड दंनाय जेटा रिलेवेंट एजेंसी सबाय कोऑर्डिनेट खालायनाय नेबरिंग स्टेटनि गभर्नमेंट कक कोऑर्डिनेट खालायनाय आमाखिनो आज जे लेवल से कोऑर्डिनेट खालायनाय आबनो इमप्लिमेंट खालायनाय ताइ इके जों आमर अंकासिनि डिमांड आबनो जों मेमोरेन्डाम साबमिट खालायनाय चिफ मिनिस्टारनि थारि 18 तारिख